Pagkasalitaan ni Lydia nga Napoluan, kasanon, dagiti, kinaimbag. Yan. Sagudahin nga rin tisurat. Dear Manong Nemi, abagiso nga lukatak ti drawer iti tukador iti siled ko, Manong Nemi. Idi, kasla, naisulat-latan iti matang ko. Tinay-kwadro nga ladawan mi, kini Rene. Idi, nagkasar kami. Apay nga tadtoy. Apay nga saan nga display. Inalak, Manong Nemi, ti kwadro, kerminat matak. Nakapimpindasak. Nakaragragsak ti langak. Ididayta nga na ikwadro nga nadawan mi kinirene. Idi tagkasar kami. May bagay kanyak Manong Nemi ti trahe de Buda. Ken may bagay met kinirene ti naka-Amerikana. Nga naka-is-isem. Mapaisem akmet. Tamalagip ko tiragsak mi iti asawak. Idi nagkalaysa kami. Nga madanaasot nga sa naay iti kaungak Manong Nemi numalagip ko. Sa dinuitan tiyan ni Rene. Apay nga mga nagbalbaliw. Rene, no kumata naman tiner mo, iti kinapudnom kanya. Rene, no kumata, saan ka nga nagpalpaliw? At na kumapala itanig itiragsak. Saan nino itantiyan mo? Anya matindi ka sa saad mo. Nasinga data nga panagpampanunot ko Manong Nemi, idi pagunyan nak. Ti inauna nga anak mi. Ma? Ma? Ani? Anak? Hala ni mama. Habay nga matmata nyo, ito na ikwadro nga ladawan nyo. Kade di papa. Habay kade di papa ko nam. Tas ibibiyag ka di pa lain? Takayat mo ka din mamatay. Ano ito kahit usawan? Kahit yung usawan? Malagip yung isuna? Kahit si papakawan kayon? Anak. Sambat ka nagbaligi. Di panggap na kang kaidi. Nagbaligi manunusan. Nusan na kang limaban. Nagbalik ako bang nang ramas kanyak. Nagbalik ako man nang ramas. Rinamas naktibukod ko nga ma. Nakainom lang. Saan nga nakainom? Nakasyabo. Anak, di ko na nga kanunungan nyo itan. Wala, saan ta na pagsalitaan dito? Saan ta na pagsalitaan? Di ko na nung umay dito, pakawanan nyo, awatan nyo man inisuna. Haning isup, iti pagsalitaan ta. Nagkapo maya? Nagkapong nila karuba. Parang lang nakimarites. Naki-istorya. Kakaison na nga, bakasyon. Awan opisinak. Awan date yo. Ti boyfriend mo. Awan mo ma. Di kita di mayanda. Nagdadaman ta karuba bakasyon nga ron, Sabado nga ron. Dito nulo na sakit, mapandawon tuman nagbasan. Sisak pa lang tinagraduar kadakwada kada trabaho ko. Gadandan niya kasawa. Tsaka lamo no, hinton ka nung propose ni Ronnie. Sige ma, panawang kita yun.
Inak dito silad ko. Si kanto pa si tindagloto. Ta ituloy ko lang tagurnos ti kwartok. Ituloy yo ti mangmatmat, kadig iti ladawan, ti dakas nga asawa yo. Sige. Rimuharin ti inauna nga anak ko man. Insublik manong naming inala ti ladawan sa kumanin minatmatan. Rene. Iwabi kami nga nagbalbaliw ka. Nakaragragsak tayo iti. Nanruna, iti Santa Fe nga nagkasar. Basta Friday at the dinner date na. Kalpasan na. Mabandan to ang Papa City Hotel. Kanidin ta adda nagpitpitik iti saklot ko. Adda idin iti tiyan ko ni Ani. In purpose mon, di ba nagkalaysata? Iso nga nagkalaysata kastoy. Nepas kayo ko ni Ani, hindi ta may patpatak dermat ng dating ang balay. Nakapimpinas na kiti plano ta. E di mabunyagan ni Ani. Isumatenti. Panaka-bless dito nga balay. Isumatenti urgita nga nagindeg nga kadwata ni Ani. Dito'y kong impas ngay ni Pabi ngay na may kaduwang anak ta. Dito'y kupang impas ngay ni Claire ti bunso. Talulay nga anak ti nagtulagan ta. Duwa nga babae kan may isang lalaki. May sapay babaring lalaki. Ta junior nukuan kung naking kaidingam sa mga kinayat. Nakaragragsak tayo. Nanarunan ko sa nga kukuyog tayo karagitan nakta. Nga mapantay yo ag out of town, mapantay ag mall, mapantay paspasyan. Idagbasan ni Ani diya, elementarya. Kalalaing, kastamit ng kinibabi, ni Claire. Nalalaing amin na kita anak ta. Idadada ni ti high school. Nakapimpintas ni Ani, ti malakan niya. Nagguhapo ni Bobby, ti malamat kang ka. Napintas ni Claire. Haking ka nga. Naggraduwa rin ni Ani, iti high school kadada ni ti college. Iti kalat nga. Nasunutan, ti ubinong iti arak. Nasunutan mo, iti nakibarkada, nabaybay amon ti trabaho. Ada pa mabasol da kang kaidi, nga ada anumalyam, ada na dispalkom nga kwarta. Nekat kay ti trabaho. Katimbas kuma, ngagsapol ka ti sa bali pagtrabahom, na ibarkada kan, ada digiti gondaway, nga agawid ka, nga nabartek, ada pa yung digiti gondaway, nga tungpahan na. Saan ka nga dimngeg ka digiti pamagbagak ken ka rin eh? Ibagak ken ka nga idjam digiti barakadam, ipanagnag mo, itinaggapam nga kumpanya nga awan basol mo, nga nasingpet ka nga tao, nga saan mong impalamot ka na kami, tinadaspalkom nga kwarta. Ibagak ken ka nga marigata nga gibudget ka digiti kasapulan tayo diti balay ken masapul digiti anak ta gabota hamot nga dakkel una iti sweldok iti panagtrabaho. Imbes nga nagtrabaho ka, imbes ka mangted ka, imsyak pa iti dawatam. Ngano saan kang ikan kadang ranat,
iti matang digiti anak ta. Gabuta saan nagayaman nga arak ti sirsarik mo. Iti bagim no dikat nasunot amon. Iti agsyabo. Mano nga tawin. Nasurok ang makatawin. Nga kastat ti aramid mo. Aging nga nakariingak iti may isang arabi, ikis ni Ani. Tas inarek mo isuon iti silad na. Kayat mo nga ramesente na unang anak ta. Nga no saan nga limaban, no saan nga nagpaarayat, no saan anak ni marayat. Baka no nagbaligakan nga nang rames ti bukod mo ang anak. Kadanya tinapasama. Kapilitan nga idarum ka. Naori na saan da ka nga, saan kayat nga idarum ka. Di kiti anak mo, di mang iturun kanyak, tapno agkakaso ka. At ang tedray, pinibukod mo nga anak. Nga addaken ka. Addaken ka, ti epekto, ti may parit nga druga. Nakadakdak kilakas. Ngayon pinagdesisyon dak. Dagiti abogado. May tulad ko kadi nga pabalod ti bukod ko nga asawa. May tulad ka na kadi dagiti anak ngay paibalod iti bukod ng ama. Tinapasamak. May babawi ti kaso kontra ken ka. Ngayon pasapol nga pumanaw ka o madayo ka. Nga saan ka nagsubsubli. Saan ka nagpakpakita. Gabutawanan ti asawa akas ken ka. Gabuta ko na nagiti anak ta nga awan ti amada akas ken ka. Takas nga. Numampay sakbay idi nga nagbaling ka nga dakas. Sakbay idi nga nayaw awan ka. Sakbay idi. May matmatangak ti kinadungom kadagiti anak ta. Dunguta kadagiti anak ta. Nakasaysaya ti panakisaritam kadakwada. Nagraw na idubing na pailaeng. Kaayayam mo ida. Ngakas kailag kakapsat. Ngayon tayo agpasyari idubing na pailaeng. Ubaam ni Claire. Ikabil mo mat ni Bobby. Ititengid mo ng baklay. Sa mo kibinin ni Ani. Anad na hindi ka nasadag, tirik na di kita nagtang imiti siyak. Nang rona no bisyak, iti trabaho ti balay. Kat siya ti makasango nga makiayayam, kadigitan nagtang. Siya ti makasango nga mangisuro kadigiti assignment na. At adang nakakloklos na kita anak mo kayong kangamiti siya. No besyak tinagrigat ka ng tagibi ka nakwada. No apay mat ngamin, nga nasumok mo ti mading nga bisyo. No apay mat ngamin na saan ka nga dimngag kanyak. No apay ngamin. Kaya sa tinuit antihan mo, anyan ti kasasaan mo. Tawagan ka kumangim awan ti amok kapang tawagan ken ka. Suratan ka kumangim awan ti amok kapang suratak ken ka. Sika ti makaamo, no anya ti address tayo dito balay. Sika kumatag surat. Halawan, talagang kinagurada ka. Takas ko na nagiti anak mo. Anak ta. Nangro na kini Ani. Ilunlunod na ka. Gabot na kagura dala unay ti amakas keng ka.
ka dilahing madi, nga inaramid mo, tinapatig, kasanon digidi kinaimbag mo, kasanon digidi kinaimbag mo. Saan ka di nga kabaylan, di kita kinaimbag, ngayon ka nararamidan, kada kami, tapno, ringbawan na kuma, tinasurok laing nga makatawan nga panagbalin mo, nga irresponsable nga ama, ken asawa. Dagiti kinaimbag mo, kadagiti anak, tasang ka di umanay, tapno, punasan na. Tinaaramidan nga panagpanggap mo, mangrames, iti naunang anak ta. Saan ka di nga ti kinaimbag, kat isot ti mangrimbaw, kadagiti kinadakes. Trine, apeng sa mga pinadas, tinagsubli nga nagpakawat ka na kami. Sa dinuitan, tiyayan mo, wanin tultuloy mo ka dito, panagbartek mo, panagsyebom, mata ka din sa baling nga pamilyam. Saan kami ka din nga napatig, ken ka? Nasinga manen manong nemi dayta nga panaglaglagip ko, ideya, pagod yan nak ni Bobby. Ha? Anak, nakaedasarin ni Ate Ani, inakano nag-lunch. Wala na muna kan. Nagsasakit kayo? Malaglagip yo? Tidakas nga asawa, kandakas nga ama. Tata kayo, nalipatan nyo ka din. Sa nga rumeng nga lagi pa, tikas kang kwa nga ama, wala asawa, mama. Ang runan numalagip mi, dagiti gundawin nga kabila na ka. No, tulungan na ka, pati na kami nga anak na. Pagkikap-kabil na. Mangibabain, durugista, mamartag, sadot, irresponsable. Manong atawin nga nagbalin ka kasta ni Amayo. Almost 2 years. Manumat nga tawin, sipod adapuot yo. Nga nagbalin nga na siya at kada kayo. Saan ka di kabailan, dagita nga panawan nga kinaimbag na kinasiyat na nga ama kada kayo. Di na ka di kabailan nga punasan, tidwala atawan, nga panagbalin ng irresponsable. Kasanon, dagiti kinaimbag na kada kayo. Ti ka dilaeng panagbalin ng irresponsable, ti panunutan nyo. Ay, diyan musong batan dahil ta. Ang nasyak ti pangibagam, mama, ibagak to kada kayo. Into na kompleto kayo nga talo. Sigo muna kan sumurano akon. Orek siya kat mabisin akon. Kinunak manong nemi kitrimuha ni Bobby. Si marunuak muten manong nemi kalpasan may paknik digiti na dumakayat kong ornosan. Siyak tinangida ulo iti ababa kararag. Kitnas daw di kita nakota. Iti da ito nga panagkararag ko. Nairagpin ko ti amada. Nasapi ko ma, kunak. Tadamat latari kiti nakasagana nga taraon nga pauneg na. Nasapi ko ma, tanasalun at isuna. Sapi ko ma, tasal lang anak na kami ti trabaho niyo, ti agnanayon. Iraman niyo kumapay. Ti asawa, ken ti ama di kita anak ko. Di kita manong name tinragpin ko ngendraman iti kararag na saan kong dati nga raramidin. At da kami di katengaan ti panangan manong naming i-detective mekat. Ani? Ma? Ngay, mas dilutom. Da kayo tinang suro kanyak, mama. Amin mo't nga trabaho dito nagtibalay kat da kayo tinang isuro. Kada kami.
Nakaimimbag kayo nga ina. Nakaimimbag kayo. Gabot na nagbaling kayo nga imbag nga anak. Sunulain ta. Nasayset ko ma, no awan ti kurang tayo. Nasayset ko ma, no nagtultulo niya, adama ko na nga padre di pamilya. Nagbaliw may tiyamayo. Kaputi sakit, tinakam na, nga naikat iti trabaho na, kaputi, diyan mo no, aramid na no saan. Ma, handa ko mainikat. No saan nga talaga nga, inaramid ni papa. Tikas diyan nga, anomalya. Siguro, naaramat na nagiging kwarta, na saan nangin ted kada tayo, no saan nangin palakam kada tayo. No dikit impalakam na sa bali nga babae. Impalakam na ti barkada na. Impalakam na. Iti bagbagi na. Baka, sagbagay narabid na kasi jacket, nasunutan nanti, iminom ti arak, nagsyabo. Idi inikat dan, nagtultuloy ti panakibarkada na. Nagtultuloy ti panagbalin na nga dakis nga amakit asawa. Kabilin na kayo. Kang runan ti amin. Ti panagpanggip na mga rames kanyak. Tao lain ti amayo. Amin tayo kadagbidot. Sala nga dakos nga nasilawan ti panunot ti amayo. Kasi naku nakita kini Bobby, mano nga tawan nga nagbaling nga irresponsable. Almost 2 years ko na. Sa ako sinudsod. Manumot nga tawan, manipod adan puutyo nga nakaimimbag ti amayo kada kayo. Nga adadapi nga nakluklos isuna kada kayo ng mitisyak. Ano ti kahit sa sahon, mama? Ano ito dapat patig? Ngalas kan nga lagi pantayo. Kaning kantayo di portasya. Di pinagbalin na nga dakes, muna di pinagbalin na nga naimpag. No pagturayan tayo, ti kinadakes na. Kasanon, dagidi kinaimbag na. Kapo ka di, tanang bidutan. Awamatan ti Serbina. Nga awamatan ti bigbigan tayo, nga imbag, nga impapain na ka na tayo. Inayat nag iti oray lati amayo. Siya ti first love na. Isumat ti first love ko. Nayaw awan laing suna. Awan isuna ti simbeng ti panunot kanrik na idigandaten na karamasan na. Tanong na, nasimbang ko mati panunot ti maisa nga ama, maitulad na kadi nga ramasan ti bugot ng anak. Ano nga rin ti kahit sa wanita? Ti kahit ko sa wanita, ikatan yun tinaimula ko rayo iti amayo. Makawanan yun ni Suna. Kaya di suman ngamin, kinuna ni Bobby Manong. Abi nga di na pinadas ti nagsubli na timawat ti pamakawan. Abi sa ang imasadeg, dalaing ti asadeg kumang mangipakita iti panagbalbaliw nan. Ngimiti manipod iti pimanaw. Awanan pulos damag ti kingkuanan. Sa mati nga tumutawag, sa ang nagsusurat. Hantamat matawagan, titimat namot magtawagan tayo kung kuha na. Titimat masuratan, titimat namot address na. Ngam nung kaspagarikan, tabiglang sumangpet ti amayo. Mapakawan kan maawat yung kadipay. Tidwa lang atawan nga panagbalid ng irresponsable. Iti ado nga atawan nga nagbalid nga naimbag ka na tayo.
Mama, masungbatang tulang dahit ha. Nugas pagarikan, no agsubli ni Papa. Hindi kat kahit mga sawan, no biglang agsubli, si Papa kawag kay kang kuana. No laki di, no nagsublin ti kinembag na. Ngayon baka agsubli, langanat, nakasyabo, uno nakakutkutong, kaputi panagbarbartek na. Rumpeng ka ding awatin. Yung di pa nagkunak, Mama, baka adat sa bari nga pamilyanan. Alawan, no pa makawan ti kayat yo, sige, pakawanek ti suna. Kahit mo sa kaspagarigan talaga nga saan nga agsublit at dan sa bali ka pamilya na. Siguro, mamagat na ikari. Nga day dyan tinagpatingkahan ti kada iti asawa yo. Kente kada ti amami. Nalawag tinangig ko karagitan na ko manunimi nga kas pagarigan tagsubli ni Rene ket may pakitanan nga talaga nga nagbalbaliwan. Si awat da. Kanipateg kan bigbigan dumanen nga ama. Kani daw-dawat ko manunimi nga sapet ko ma tabiglang agparang ni Rene. Sapet ko ma mapanunot na tagsubli. Dito opisina, manunimi, siyempre, no tiyempo mat iti panag break me akat panag merienda o no panag lunch, hanla taman direklikan ada kitay panagmamarites mi. Ket sika, Lydia, kaanong tumat nga mabuumanan ti pamilyam. Manong ang tawanan? Almost 5 years. Ngawang plus damag, may panggap kinirin eh. Awan. Nga di mal na pulos tumawag ko no agsurat ko ma. Ngarod. Agbalin tumat namin nga dakis nga asawa. Gandakis nga ama. Masalusod ko man. Telma, yan tangay kat nadakamat mo ti asawa. Da kayo, iti pamilyam. Ada ka ti gundawan nga agbidtot po no makabasol ti asawam. Gagangay na ita. Nangaroon na kat. Hanawat maliklikan tag chicks. Di kat nga asawan, lipliputan na kat asawam. Nga amo di kita anak mo. Amo da? Sa mo matakagura ti asawam. Saan ko kagura at adu nga amang ti kinaimbag na ti panangipatpatig na kada kami. Ngem di other woman. Kahit nasawan, saan na kaming isukat iti may mesa. Irigad nga bali nga daaramid na nga madi. Ngem basit lang at adu nga amang na jay kinasayaat na, di ba? Kasi jay, datang ti question ko karagitan na ko. Dadya, adu nga panawan nga panagbalin nga naimbag ti amada di nakadkayat kabailan nga punasan. Ti duwa lang nga taon nga panagbalin na nga responsibilidad. Kung nga peso. Agpeso nga nakaramid ti dakes. Ngem kasano nga ro din. Dagiti kinaimbag na. So nga ro. Adada nga di nga rimbawan da dakes nga aramid. Kadagiti naimbag nga aramid na. Kat anak ko na dagiti anak mo. Mawatan da. Kat ko na da. No ti pamakawan ti kidawan nyo. Nga aramidan mi. Para kini papa. Si papakawan kami. Tagbay subot nga dado nga amang ti kinaimbag na. Ngem da jay. Kina-irresponsable na. Ngem. Sa dinutayan na. Baka adamutan pamilya na. Kat saan tayo nga napatiggan ko na. Dareta ka di mati pamatim, Lydia. Numaminsan pa check. Ngam sana ka mapukawan tinamnama. Ngagsublin tumit lang kada kami ni Rene. Ngano kasano ti kinasihat na idi.
ket kasta manen ti kinasyan. Idaw-dawat ko deta, tema. Lakit sabay ko ma. At ano niya talaga ti plano ni Apo Diyos, isut matungpal. No talaga nga plano ni Apo Diyos nga pasublian na ti asawam, kinaman ti anak mo, di mo pasama. Ngayon mo kas pagarigat at ti plano nga talaga ka, at damatan sa bali nga pamilya na, nga pangituluyan na matan iti pamatig ti maysa nga ama kadakwada. Ngayon tagtakal ti pamatig, nagsubli ka na kami ni Rene. Sabi ko ma. Iti may sang rabii manong nemi nagtagtagainip. Nagtagtagainipak. Akam pa idi manong nemi kat nagkukuyog kami kadagiti anak mo, anak ko manong nemi nga napanitimol. Idi tada, makita mi manong nemi nga grasang tao. Wano nakadungdungrit, tilangana, nakabengbeng nga bungarangan, tibuok na. Nga tilayang makita nga puraw kang kuwana kat DJ bukil timatana. Nga puraw. Nga ori tagtagargar manong nemi, siguro ti bisin na nga mangtangtanggaya ti ima na. Nagsardengak, kampay ti manong. Takas la mabigbig ko. Mabigbig ko. Ni Rene? Imasadegak manong nemi kat nagsardeng met di kiti anak ko. Ma, kapanan nyo? Ma, saan yung asidgan? Ma, ang mga nadarang na kayo? Ma! Alimos, kasan nyo, ti mabisbisinan. Rene, si kakadi ni Rene. Rene, si kakadi. Rene! 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 Naging ka nakariingak, napabaring kwasak manong nemi di matugtog ti ridaw ti kwarto. Ma! Mama! Ah. Ma, what's wrong? Awan anyaman na nato yani. Nagtagtagay na paklaing. Sige, eksubligan di silad mo. Thank you, ti panang riing mo kanya. Nalipatan nyo siguro ito nagkararag, sakbay nga naturog kayo. Diyak malipatan nagkararag, sakbay nga maturog ka. Sige nga ma. Kabigatan na manong nemi, kabayatan na mangmangan kami, dinamag manong nemi, di kita anak ko, nuanyat na tagtagainip ko. Natagtaginip ko ni Papangyo. Nagkuyog tayo kampay di nga napanitimul. Iti tada makitak nga palpalama nga nakadungtung rit nga burangan. Kahit kasla, malasing ko nga dagos inasidgak. Inatipadak met. Ngayon bagayo kampay di nga sangko asidgan baka dangran na. Hindi ka sarita. Sa sudak no iso ni Rene. Baga, bigla madlatang nga, timakder, sa kasla kabuteng nak, nga umadadayo. Isong pukaw ko tinagan na nga Rene. Iso matindi na karingak. Kunada mama, titagtagain ng baliktad ti kinapudno. Anya tiket mo sawit. Cleo. No agpalpalama, di tagtaginap mo, baka saan agpalpalama, ti kinapudno? Baka nakapagsublimad lang nagtrabaho. Baka naragsak damat, iti pamilya na. Ti may kadong asawa na, kandi iti putot na. Sa pagarigan mo, adda kapsat mi. Dada ka iti pamati, ho? At dalagit sa bali ng pamilya na, mama, saan na ito nakasapulan? Nalpasin ti akim ni papakada kami.
nagpatinggalaeng idi. Rugyan na tagbali nga dakes. Nga adado nga amang, ngim ti duwa nga tawen nga panagbalin na nga responsibilidad. So, okay. Mawatak ti kahit yung asawan, asa lang nga ti kinadakes, iti panunutan mi, nyo dikit kasanon, dikit kinembag na. Kang ronanti amin, awang kami nawan so na. Amakit aman tulata. Sa dinutayan na, kanon tong agsubli, kasano nga maituloy na, tinagupad, apa nagserbi na kas ama, kasanumit nga masupa pa kami, iti kinaimbag na kada kami. Kalbasan nga, punasin mi, ti duwa nga tawen nga panagbalin na nga responsable. Awang metisuna. Awan iso na nga pisikali ditoy. Ngam kanyak ket adda iti pusok. Adda iti panunot ko. Adda iti rignak. Kasta kumamit kada kayo anak ko. Awaman nga makita yut amayo. Kas kunam, clear. Amakit amayon tulat ta. Awan kayo nga awan isunan. Iso nga, agtalin na ed kuma iti panunot kendrik na puso yo. Ti amayo. Nga ti kinaimbag na ti panunutin niyo. Kinon kunhak manong nemi kanakwada ket agtong ed daman. Nagtuloy manong nemi ti panaganayas ti panawen. Iri ta ibagan ni ani kaniyak. Umayad mga asawan di kiti naganak keniya Ronnie nga boyfriend na. Ito sa natin sitwasyon. Mangitugod na iti makan ma naluton. Tilang i-prepare tayo. Ti pagyanan di kiti makan lamisaan tugaw tent tunob balaw-baw paglinungan. Iti amyanan nga pasit ti balay tayo tinapintas. Tamis. Pagunyak to karodan ha. Di kiti kabagyan tayo. Di kiti kakabsat ti amayo. Kunak tagadto ti amayo. Di kamang dito eh. Umaydan to met tapnulikas takat kasukat ti amayo. Ni Uncle yung June. Isunto ti kang runan nga kadua ka makisarita. Kadagiti partito ni Ronnie. Sige, anak. Sige ba? Ngayon sigurado mo lang nga talagang katakit ag-asawa. At ka din ang pipitig sa kulot mo, ani. Mama, saan nakakasking ka? Oh, inikit mo sa di ba? Hindi agkasar kayo ni papakit at akilinit sa nyo. Et mo sa wen, awampay na pasama ka na kayo kini Ronnie. Awampay. Inreserbak, dayto'y dayaw ko. Ti kinabirhen ko. Nga sinalimat metak. Hanga nagbaligyan. Ti, naalagi mo man rin data nga pasit ti data nga mading nga pasit. Nga aramin ti amayo. Kunamlatan, saan nga nagbaligi dedi ti nakasyabu nga awan simbang ti panunot ako naman. Tanong nga simbang ko ti panunot ti amayo ti kasi dyan sitwasyon. May tulad na kadi, narami din na kasi dyan. Saan nga iso pwede magsalitan tayo. Isa ka na ante nga ron ti sangpet ti partito daron Ronnie. Tapos ni kasi tagat na anayas ti yung pa nagkiasasawa. Nalpas titulag manong nemi na iseten no kaano ti kalaysa na pagsasalitaanan di kiti nasken nga maisagana kan di kiti mapasamak hindi marugyanan ti pandangan manong nemi. Adumat ati may nakidaya ang kakaruba kapag yan kunada nga rod ni manangas asawa pa ilaeng ngim kasla madaman ti kasla nalpasin ti kasar hindi ka kahit asawain Lydia, nga nagargarbunto, ito kaldawan ti kasarda.
Kami, siguro, kasta, kaputa. Datot ko na dito lalakyan. Nga dito ka dito ba lang ti pakaangayan ti reception. Baka maangay ito na pintas nga nalawang function hall. Baka mapiling tulat ti umay. Maawis kay ito amin o rilagya mapasama nga ito iti dakil nga function hall. Iti padaya, kunak mata. Idi at damang ibaga manon nemi nga mangyaya sa digkanyak ang mangyara sa as. Hoy. Hoy, Lydia. Ape na. Kasla isuman day, Jack. Sino? Ni Rene. Ano to kanayo? Kasla iso. Nakita. Iso. Sa dino. Sa diya pasit. Diya. May sakadagiti magipilpila ka mangan. So? No, Jack nagbidot Dejay nakakalugong tikipis. Hangga ting iso. Inahit ko manong name iti masidig. Nakabayatan ko mas asiday ka manong name. Yan at danamat ng ipababati kalugong na. Nga di asiday ka kun manong name timiklas. Bima, si Mina iti pila. Imadayo. Pinukawa ka. Rene! Saan nga timalyaw? Ngayon di tao tinang talyaw kanyak, mano. Kinamat ko. Rene! Mabit lang! Rene! Nagtagtaginap ka dimanin. Yung saan ang nagtagtaginap? Nagsardang. Rene? Sige ni Rene? Apay naskan pumanaw ka. Apay naskan ka. Sa mo ngayam, amuti bagim. Rene, sumango ka. Ikatam di kalugong mo. Please. Ngajak na pupuutan manong nemi ngay mas degdeg iti talungan nako. Idi agbuelto isuna manong nemi siya sana inikat ti kalugong na iso. Rene? Lydia. Papa? Oral na kagidaan manong nemi daani babi kiniklear. Nimbaribongbong ni tao manong. Kakapsat. Ituloy ito pila. Ituloy ito mapanmangan. Kaya, dakamlagan nga pamilya tagsasalita. Mangan kayo. Mama. Ani? Sumarati dito unig. Adamat lamin saan dito unig. Kat isot ayan di kiti pamilya partido ni Ronnie. Sige. Awisan mo ni mapang mo. Pa? Timalyaw na kimita ni Rene. Ito inaon ng anak mi mano. Anak. Nakayon. Mekan? Inala na ti ima na. Inaklilyan na. Titakyag na. Sana medyo ingoyon. Medyo nag. Tayan. Simurot mat ni Rene. Simaruno kami. Manong name naibuwang itinapigsa nga riyaw ken panagpalakpak. Nagpalpalakpak na. Sa timbaga, yehey! Ang pagbabalik ni Rene. Sa dapat. Hindi makastarik kami niti unik manong name saan layangan inaklil yan ni Ani ti Amanan rikat inarakop na. Matangan mi manong name iti panaginarakop dagiti kama. Nagsangit kami nga na kay matang sangit ni Ragsak. Nangro na manong name idi balikas ni Rene iti pamakawan iti anak na.
Tinaw ng anak mi nga datan na idi nga ramisan. Pagkawan na ka na. Nabayag kayo nga napakawan, Papa. Hinururay mi lang ti ba nagsubliyo. Tanapatpatag nga amang dagiti kinaimbagyo ka na kami. Ngayon itinaminsan nga panakalipat yo. Itinaminsan nga nakulaapan ti panunot yo. Nga minsan nga awan simpeng tirik na kin panunot yo. Kinagyaman kami, Papa, na nagsubli ka. Himimag ka nilaing si Marungkar. Nga pumalo kan tumitlaing kapatadan sa bali nga pamilyam. Kasta ka di, Papa. Ewan ti sa bali nga pamilya. Ang karigatak laing tinagurnong iti pigsak. Ang karigatak laing tinagurnong iti kaadda ti rupak nga sumarang ka na kayo. Awan ti sa bali nga inayat ko. No dilangdak na kayo. Nairura ken Kalitya. Kinuna naman ng name kit rinukatan na ni Ani kat na kami matin nga agasawa ti Marako. Tinagin narako. Ipatpatig Kalitya. Ipatpatig kami trene. Insublat nang inarakop na giniduwaping anak mi manong name. Kat nagsasangit kami, sangit tiragsak. Na nagpalpalakpak met manong nemi dagiti ng saksi. Idi pa nangawat mi. Di pa nagsubli ni Rene kada kami. Gabuta ado nga amang dagiti panawen apa nagbalin na anasaya at nga asawa ken ama. Nga daytang kinaimbag kat kinabalin na kinabailan na nga pinunas ti duwalaeng nga tawen nga panagbalin na nga irresponsibilidad. Irresponsable ko na ko. Imbag lagi din ta nagsubli. Imbag lagi din tada kami matlaing itimbilang na kapamilya na. Manong nemi. Nagurnong tipig sana, nagurnong ti kaadda ti rupa na sumarang ka na kami. Kan saan lang nga dagitat inurnong na. Tadapay kas nga urnong na manong nemi. Kabayatan ti 5 tawen nga panagtrabaho na ken ti panagbalbalin. Nagsubli kada kami manong nemi ti asawak kat na i-transfer isuna dito lugar mi kada iti nakastrikan na nga kumpanya iti lugar nga nagkapuan na. Tad nagsubli ti dati nga ragsak manong nemi. Siyempre adda asawan ni Ani ket si Minadan tadda bukod dan nga balay si marunong nga nagraduar ni Bobby manong nemi. Kat nagtrabahon si marunong nga nagraduar met ni Claire kat nagtrabaho met mapasamak to kapag naawan ti mabati kadagitan nagta nangruna kat babae ti inawod ita ikasanon no saan nakakayat saan nga kahit yung boyfriend na ti sumangpet dito no di kat ni Claire ti mangisangpet ni Claire ti sumangpet iti ayan ti nobyo na di dududwatan ton. Sa nga bahala rin ta santo ng mapasamak, amapukaw ka, amapukaw da ka. Santo ng mapasamak, nga tibay sa, nga pasamak, kat napukaw da ka. Ngayon nagsubli ka matlang. Agaman tayo na po Diyos, ta nabukal matlang ti pamilya tayo, nga da ito ti plano ti Diyos. Dito nga ron, ti pagkasarita, manong nemi, kadagyaman naklaunay, ti laing mo nga nangurnos, kalbasan nga nakinsen keng ka dito Teliena. Thank you, ti laing mo nga nangibasa, ng tibiyag. Kata, sabi kumatan, namat na batik nga adal, liwliw akin pagsarmingan tibiyag, kadagiti patak nga nagbuya, kinagdingeg, more power to your program. Tuwing nga ron, dagyaman nga pagkaya mo. Lydia.
Thank you, Lydia. Thank you, met kadagitay nagbuyang.